برنامه شانو زان افدمو حمودم و خوش بینرین روجاوا تیوی به خلک کنو جی برنامه شانو زان عمل پیش بریونه بینرین برنامه شانو زان بینرین هجا بسه پیشباز نو که هر یک جی باجارکیش باجار روجاوای کردستانیه و به پرسن جور به جور دواره دیروک چانده زانسته و شورشن کردان دا و هر وکیدن که ما آماده کریه اما ایرو به هفره دمک خوش و گش در باس بکن بینرین ما برنامه شانوزان به سپونسریا کمپانیا آرویون تی آماده کرن کمپانیا آرویون جی کمپانیا که کار و خباتی خدمته لحریم با کلو روجلات سوریایی دکن ناوره که بچوکو اما پیشوازی لپیشبازین خواه بکن برنامه شانوزان به سپونسریا کمپانیا آرویون جبو خدمتین گشتی و پیشکتنا هرمی دی آماده کرن. جاره کدن بینرین برنامه شانوزان ام خیرهاتنا و دکن شخوا برای کن برنامه خود دست بکن ام خیرهاتنه لپیش بازین خوی عزیز و دلال که هر یک جه باجاره کی جدا جه باجار روجاوای کردستان بویه میوان ما ده خورتن جوان و کچک جوان بونه میوان خلک ما یان ایرو و خیرهاتن برنامه شانوزان صابه ام تناس بکن ناویم فرحان قاسم از جهره ما کوچرا سرنفچه دیری که از درچوی پیمانگاه بلند آراکاندنیمه و از نهاد کار چانده دم سرچاوا فرحان تخو باشه ما دکریش بو برنامه ام ایرو ان شاء الله باشه ام تشی ناس بکن ناویم دیالا گورش باجار قامشلوما بری انا از مستای زمان کردی بوم لی از نها دسته پروردو فرکنی دکارتکم باشه سپاس تخو باشه ما دکریش بو برنامه ام باشه ان شاء الله باشه یعنی تاتیه کتی ایرو بسرکوه تزور حردو حوالین خورد به ان شاء الله ام تشی ناس بکن فتحی حاجی کرعومه جی باجار کوبانی ما اشکانیا کردانم سرچاوا خواندکاری زنگه روجاوا ما بشه انزیاری آوا کرنه سرچاوا خیر هاتن برنامه شانو زان شخوا سه جوانن تجا اگاهی که هر سیجی در چوین پیمانگاه و زانینگاهانه ایرو بونه میوان خلک ما یا ایرو ام هیوینه که ام خلک که خوش به هفره در باس بکن ون آمادن که ام دست به پروگرامی خواه بکن باشه شخوا بری که ام دست بکن ام هنه کی فرما برنامه و بدن ناس کرن برنامه ما لسر سه مرحله دست بی که 10 پرس مجوره آماده کرنه هر پرسک جی 4 وب جیرکن وهنه ون یکن زنگل بدن دما کو از پرسه بخوینم 4 وب جیرکا بخوینم پاشونیل زنگل بخن دست وجی و به رنگی لسر ما سیبه حتی کوز وب جیرکا 4 نخوینم و دست خود زنگل نخن باشه تپرسه وهنه مرحله ما يعدد واجي حتى قدور على بي ام بوا بدن ناس كده جا تبرسي وتنبن ون اماده بن هفكار المجي اماده بن ام دست ببرنامه اخوك باشه برسما يا يكمين چه دبيجه سرودا كي سرودا اي رقيب نيفسانديه وبجيركا احمد خانه با عبد الله قوران جا دلدار دا حسين برزنجي فرحان نهاجي 6 ثانية بتاعي كو تبرسي باش دوباره بك سرودا اي رقيب كي نيفيسانديه دلدار يونس دلدار روشلات يونس روشلات كردستاني عجلنك دم بتر هي از جی پرسی باورم دلدار یورس جی روشلات کردستانی اف سرود آماده کردیه و آواز ویجی از باورم یا ابراهیم برزنجی یا حسن شکوسانی باش آواز وجدانیه نهاجی گلو برسوا فرحان راست یان شاش هر بيجي فرحان برسوا تا یاد سپیک راست نهاجی شخواه تقوت دلدار نویساندیه زوارم 1900 یا سو هفت هشت زوارم هشت باشه که کسی که آواز یعنی لحن کریه ابراهیم برزنجی زوارم حسین برزنجی او سروجی لحن کریه و هاتیه گوتن شخواه اف سروجی سرودا ما یا نتوی یا کردانه اد بجیم قی دیالا و فتحیجی برسف زانی بون یعنی باشه لی و جاره شانسی بکو زورا و حرد وابر پرس حجز کرد
نهاجی پرسامه یا درزیده دبیجه ریجه آوه لسر روی عرده جسدی چو قیسه آ 71 جسدی ب 29 جسدی ج 23 جسدی د 81 جسدی فتحی پرسامه نها 30 ثانیه داره عجله نک ریجه آوه لسر هفتی و یک صدی 71 جسدی فتحی دبیجه ریجه آوه 71 جسدیه گلو برسف راست یان شاش راست برسفته هر بجی فتحی آگاهیات لسر ریجه آوه کو 71 جسدی لسر روی عرده شخوا بشی دیترجی بشی کو ام لسر جیان دکن بجاهیه کو اوجی 29 جسدیه لی اف 71 جسدی آوه پرانی آویجی شخوا قال او آف تیو خوارن فتحی یا ناتا آگاهیت لسر هی بإجمالي يعني كاملة نا حفتي وصدي او افقش نايف خوارن هلبت طبعا برانيا ويجي افا تعلى لتني ريجيك بشوك جس حفتي ويكي افا كوتي بخوارن باشا نهاجي ام برنامج خبر دوام بكم بفيرنجي باشا ديالا تجي كي خسيره وك مداخله بك دا كوتجي وكوالي خو كاربه پیش بازیه بك پرسامه یا سیمین یا درزیده چی دبیجه پرسامه دبیجه چند رنگین کسکسوری هنه آ 5 رنگ ب 7 رنگ ج 3 رنگ د 8 رنگ فتحی 30 ثانی دماده دست بیگر پرسی باش بخوین هفت رنگ کسکسوری هنه 7 رنگ کسکسوری هنه کسکسور کنکی در دکره فتحی بهاری در إلى الكوباني باش تذكره باش دەتکەوێت تەگەلێک جارەوە لێ مەیزاندیە بە تایبەت پشتی پشتی بارانی بۆ دەتکەوێت باران دوبارە کەسکەسۆر دەردەکەوێت فەتحی دەبێژە 7 ڕەنگێ کەسکەسۆری هەنە گەلۆ بەرسڤای ڕاست یان شاشن بەرسڤاتە ڕاست 7 ڕەنگێ کەسکەسۆری هەنە فەتحی هەر بژی فەتحی دبیجه شخوا کسکسور جو کوبانی باش خویاد که باش خویاد الهلبت لقامش دیو دیری که باش خویاد که فتحی باشه نهاجی گرگون آماده بن تپرسی و تنه بن باش بریوه دیچه برنامه باش دیالا لگوری تا باش دیچه خوش غمناك خم ناکنه دست بیکه هینا مرحله پیشیامه پر هنه هین پرس گلک هنه اونج دکارن هدی امی مداخله برنامه بکن پرسابه یا چارا دبیجه شر یکمین یه جیهان دکیجان ساله ده بو ده سال 1929 ده یانجی 1939 یانجی 1945 یانجی 1914 فرحان 30 ثانی بتره کوتباش بهزره شر جیهان یه یکمین دکیجان ساله ده بو شر جهانی یکمین سال 1914 ده حیا 1918 4 سالان بردوام 4 سالان یکم بردوام کردن تجاگاهیا خو پشت راسته 4 وبجرک دی پیشیاتنه یک جوان دی بیجی سال 1939 39 یا دویمین دست یا دویمین دست پیکر و دمه دی بیجی 1914 فرحان بیجی سال 1914 ده شر یکمین یه جهانی دست پیکر و حتا 18 جی بردوام کرد گلو راسته یان شاش دیالا تبعت زانی بود لی واناش تبلستر بون باشه تجي لازم خبك كي دقت بهما بقوتنا من يا فبجيركا چاراره تكاره ماسه حجز بك نهاجي فبجيركا ما يا يانجي پرسا ما يا پنجا دبيجه روجا جهاني يا روجنمواني کنگی ته پیروز کرن آ سسیه گلانه ب سسیه آداره ج سیه گلانه د سیه آداره فتحی
دماته دست بکر تا پرس باش ناس کر چیت بیجه پرسامه روزنامه‌وانی جهانی بله کنگی تی پیروز کرد سی گلانی سیه گلانی سی سی فتحی دبیجه سی گلانی سی گلانی وک روژا روزنامه‌وانی یا جهانی تی پیروز کردن گرو ابر سفراست یان شاشه برسمته شاشه فتحی کش وزانه برسفارستیه ام ناس بکن بهوره کام ناس بکن یا برسفاراست یا ویروژی کنگی سیه گلانیه باشه باش او پرس به پوان در باز بو شکیسته چوش خواه گوته گوتن باشه نهاجی پرسا درزه ده دیالا تجی خب باش بلز بک داکو کو تکاره به پیشبازیه به فرحان و فتحی بکن شخواه پرسا ما یا ششا برابه دبیجه یکینیا پیوانا شدتا ولتاجی شدت الجهد يعني بچه مقياسه تي بيفاندن دبيجي بفولتي يانجي بامبير يانجي وات يانجي هرتز فجاري ديالا زورا واحد ضابر تا فرس باش يمكن 6 ثانيه نهاب ترى باش بهزر وحده قياس شده الجهد شده فولتاجي بچتي بيفان فولت فولت باش بهزر دم بترهي برسفة يدوية فولت يدوية دبيجا فولت ديالا قولوا برسفة راست يان شاشة امجير بيجين برسفة برسفة راست هرتز برسفة راست ام ناسبكن امبير امبير يا كهرباء امبير او شده الجهد يعني كهربي باش نهاجي وقع قاهيك الباتا تشيبو نها بيدا قرك تزانفه باشه او شي در باسبو فيجاري لزات باش بو ديالا لي برسفه نراست وباش بهزر ونجيش بو واحد واجي كومت كاربن برسفه راست بدن شخو قوبن برسفه راست ندن جيمي ناس بكن بي برسفه راست تشيه باشه نهاجي پرسا درزیده پرسا ما یا هفتا دبیجه حجمارا لیستگوانین ولای بوله چند لیستگ یعنی چند کس دوی لیستگی ده دلیزن حجمارا هر تیمکی آ هفت ب یازده ج شش د پنج فرحان دماده دست پیکر ششن لیستگا ولای بوله طايرة تجاري ويلستكي ليستيه يانا تزيرك تيده ازيرك وقدمش نه يبي غوغان غاشي تدبيجه برسفات يا داوي شش تبشتراست شش لفي ملي تدبيجن ليزن ششي لفي ملي ليزن فرحان دبيجه هجمرا الاستقفان فلاي بولي شش كسن قالوا راست يان شش هر بيجي فرحان تجي بشتراست بو شخوت بيجي از بويل استكي دليزم باش نهاجي برسامه يا حشتا نهالي غوري و باش در باز دبه تبرسي وهنا ديالا تبرسي تهنا بس تاني هناك بلزبون جوشتر لازمه داكو تجي بوانا بس بخلي خم نخوه هين دمامه باش مايا برسي بشي قالك مانا ده برسين بينجي دبك وحرد تشي خو زحمه تردبه باشه پرسامه یا 80 دبیجه کی جان ولات زیده تر ولات کو قهوه هلدبرینه قهوه ا کولومبیا ب برازیل ج ویتنام د فرنسا ده ما تدس في فتحي فرنسا
تا پرس باش خوند باش خوند پرس آمد بیشه قهوه و دخون نا ایگو انتاج دکن هلبرین انتاج کیجان ولاته ایگو بهتر انتاج دکن هلبرین قهوه دی جهانی وکه زیده ترین ولات ناس کرن 5 4 برازيل فتحي دبيجا برازيل اولات كوزيدتير كو قهوه هلبرينا قالوا راست يان شاش راست راست فتحي تسبيكي تقول فرنسا موقع ودخو ايفا دخوات باش ناس نكر برس ما لي بيشترا كو برازيل شخوا نافدار بقهوه يا او يكو ولاتي بيتر انتاج دكا قهوه والتباهي جهاني شي بلاف دكا نهاجي برسامه يا دريزيد دبيجه دبيكي خوديه فلسفه جن جيان آزاديه جينا اميني ابو عثمان صبري ريبر ابو موسى عنتري دما تدس فكر سروك قال كرد عبد الله اوجلان ريبر ابو بيجي او خوديه فلسفه جن جيان آزاديه راستي حسرت هندري مدامي فيزيكي ببينن ان شاء الله دمك وام هرتم سرياوينه تبيجي خوديه فلسفه جن جيان آزادي ريبر ابويا باشا لدما داويه ده اف وك سلوغان في شوراش ما ده حتى قوتن نه باشه كان بس راس ناس بكن بيتشيه راست يان شاشه راست برسواته خوديه فلسفه جن جيان آزادي ريبر قال لي كرد عبد الله وجلان ريبر ابويا خوديه في فلسفيه تقول شخو اف سلوغان شورش مير وجوادجي هم جي دسر هلدانا يا ايران دجي جينا اميني دماكو لهمبر وان رابو سلوغان اجن جيان آزادي وتواهي دنيا في سلوغان هيس كريانجي بهست هر بيجي شوره نهاجي شخو برسامه يا داوي جي مرحله يكمينه ديالا هنا يك بوانجي بدست نخستيه ل فرحان وفتحي مجال ناديني هنكي يونجي باش دقت بن في دستي وقت ديالا السر ما سيبت باش بكون ما في خفاله خويا جنجي نخون باش پشتی وی شخو میدر باسی مرحله خو یا دو یمین ببن نها پرسامه یا دهات بیجه موزوخانه یا لوور یا نافدار لکویه آ برلین ب لندن ج مدريد د باريس دما تدس فيك فرحان سي ثاني بتريه كو تبرسي بده مزخانه يا لوفر يا لندن وباريس باش بهزر دا قلت برسبك راست بده دما تهين هي برسبا داوي باريس فرحان دبيجه برسبا راست باريسه راست يان شاش راست لفرنسا بريطانيا جي شاش كر نقبوا ولندن لندن جي هيك اللي راست بخوا باريس ل باريس نهاجي مرحله ما يا دسبيكي ده برسي ما قديان ام درباسي مرحله خو يا دو يمين ببن بري كو ام درباسي مرحله خو يا دو يمين ببن ام خوازم بك پیش بازی بچرنگی بريفه ديچه جيولوجي نهاجي والمناق ناقن وحركه چند بوان بدس خستنه ديانه چند بوان بدس خستنه تهيك بوانجي خو بدس نخستيه اللي ين هيفيته هنا ومجاله تجي هي هند فتيه كوت قربه پیش بازی به فتحي وفرحان ربك تاني برزغريك ند برسف داينه دي بلزبوني دي هنا كي خلص بك ونجي دبيون لغوري زاغونين برنامه تفگرن باشه نهاجي نابرك بچوك بينرن برنامه شانوزانو پوانن پیشبازان دیار بکن برنامه شانوزان به سپانسریا کامپانیا آرویون جبو خدمتین گشتی و پیشکتنا هرمی دی آماده کرن
بله نهاجی بینرین برنامه شانوزان پشتی کو مرحله ما یا یکمین به داوی بو نهاجی من پوان خو بینن سر اکران که هر پیشواز کی ما به چند پوان به دست خستنه پوان ما برابن فتحی و فرحان هر یکی جوان حیثت پوان به دست خستیه یعنی پیشبازی نابرا هر دوان ده گرمه باشه لدیالا حتی نهاجی تا یک پوان به دست نخستیه جبولوژی گرکت خو زیرک بکه ام در باسی مرحله خو یا دوا ببن قناغا دوا یا نه ون حاضرن باشه قناغا ما یا دوان جی به بچرنگیه شخو قناغا ما یا دوان مسترانک جوار حاضر کریه اما وسترانی نها پیخن دقیقه کمی البربن حركي كاغزك وقلمك جي بينوسك البروي برا كس برصفة ايدن نبينه باشه بكاف هنرمند كيه يكو دسري هم باشي بشتي ويجي مزوجوتنوك شوار حاضر كريه حرسي بكا كي جوات دكاره في مرحله بمره درباس بك ون حاضرين امسرانا خو بيخن شخو استرانا ما 6 بوان لسره باش اوجي وقت فرصتك اشتري يد يلا كنت برسبي راس بدت كنت بلاي انت ببن نزيكين وان قرقي حوالي ما ين ريجستور اما دبن براس ترانا ما بيخن سوقاني كلا خمسيني لما خصاني اللي بيقول الفرج شاب شالو يو برانا لاي بمالكاني يقول حسن دري مرا في مسكتان زاميالي يا خي ابو سترانه سترانه كيفنا دسبيكا جو ستران بيكت فرحان وديالا يكسر عشتن بينوسي لي فتحي بيشكي هزري جبركو من صانبو لحسان دا بيرامد شو لو تفكيرا از برمواني باشه وداوي برسل دا از تم سباه قبا قام درن كوباني بريد عمد بسن يعني نهوا حرس ياجي برسف دايه كامي برسف وبخوينن بيكي جوا برسفا راست يانجي برسفا كشاش دايه از بهورم حرسي پیشباز مجي برسفا راست يا وستراني دانه كو فتحي دبيجه شاكرو ديالا جي دبيجه شاكرو فرحان جي دبيجه شاكرو و ناسكر وناستكر شو خدت تقول از چانده ده کاردکم افستران چاوای استرانه که چاوای تدبینه يعني ستران دنگی چیایی هات نقید کرن یعنی شاکرو کسایتکی کو ایدی دوباره نابن شاهدنگ بیجا باکوره کردستانی دما قولو ستران تيجو تنجلو مرو گوه مرو دنگی ستران یعنی کلا خورسه گلک ستران چکرنه باشه برسبا وحرس ياجي راست بو وحرس ياجي بوانن في مرحله بدست خستن لنهاجي مرحله ما ياد دوان برسا دو يمين مزوجوتنوك جوار حاضر كريه هر يك جوي بين جارا لسرهف و زوجوتنوك بيجه ون امادنه زوجوتنوك ما تشدي بيجه شخو اف زوجوتنوك جيانجي اف وك مرحله اف برسا ياجي 6 بوان لسره فتحي بيشكي تدنجي خو هل دماغوت بيجه ونيجي دي قد بين جارا لسرهف شوا دماغ انها فرحان ويدس بيكي بيجه بين جارا لسرهف شخو يك جاري شاش بو او بوان دس ويچو ايوه باش ام زوجوتنوك خو بيجن زوجوتنوك ما دي بيجه روفي لريزي فيري ريل روفي زيفيري از دوباره بكم شوار دوباره بک روفي لريزي فيري ريل روفي زيفيري كلام بفرحان رووی لرز زفری ریل رووی زفری 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 خلاص باش هر بيجي تا باش قوت
زوگوتنوک شخوا اف جی وکه تشتکی چاندک، کود زمانی اف جی کردی چاندکه. ده چاندکیه گلک تشتن ویجی هنه دما کو گلک جاران مرو شاج دی بیجی دبا کو جاران مرو تشتن بواته بواتج دی بیشه باشه تدر باسكر تبوان في مرحله يجي بدس خستن ديالا هي حوجه يشتر دوباره بكم يانا جارێکی بێژە روفي الريزي فري الريل روفي فري باش كلامك ڕۆڤی لە ڕێ زیڤری ڕێ لە ڕۆڤی زیڤری 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 باش هذا شيء اما هناك تتابع قلت زحمه بسالتنا جان قلت داوي بو. باشا شفت زحمه فتح تقدر باسك انا ان شاء الله ان شاء الله حوجدي اقوشتر دوباره بكم دي بيجا روفي الريزي فري الريل روفي زيفري باشه تمام كرم روفيل ريزفري ريال روفي زفري 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 هذا في شيء واحد ياجي در باسكر لهنك زحمتي ويهبون باشه باشه نهاجي اف حردو برسن ما ينجي اف ين مرحله دوان كوسترامبو وحرد واجي برسف دا شخواب مرحله ما دوا كوبشتي در باس با بواني وان زيدبون مجارة كدنها بواني و بين نسر اكراني اف مرحله ما يا دويميجي بفي رنگيبو ستران شخوا وحرس ياجي برسفا سترانا ميدان كو اوجي هلبستفان ياجي دنگبيش شاكروبو همجي زوگوتنوكا ما فتحيت بيجي بشكل سر بزحمت بو لي ويجي باش در باسكر وكوالي خو ديالا او فرحان نهاجي جارة كدن بينرن برنامج شانوزان دا كو پیش باز ما پوانن خناس بكن امي پوانن وان بينن لسر اكراني اوجي پشتي ناورا كبچوك برنامه شانوزان به سپانسریا کامپانیا آرویون جبو خدمتین گشتی و پیشکتنا هرمی دی آماده کرن. بله نهاجی جاره کدن ام پوانان بوه بدن ناسکرین به پیشبازی یعنی پیش برک بچوا بریو دچه نهاجیش خواه پلین دیالاجی چی بون او جی کو هر دو برسف راست بدست خستن لی مخابن و اینا دخواست کو هر دو هوالی خورد کو دیکیت شاش ببین داکو دانت خواست نام تخواست اوجی سرکبن باشه نهاجیش بگم پوانی خناس بکن فرحان پوانی تا 1400 پوانه دیالاجی تا 600 همجی فتحی بو 1400 پوان ام در باسی قناق و خواه یا سیمین و داوی ببین یا نا حاضر اون حاضرن اون باش آمادنه او جی قناق ما یان 10% لی پرسه ما هنکی گرانترن اون جیر آمادنه یا نا آمدنه ته پرسه وهنه نه باش پرسه ما یا یکمین مرحله یا سیمین برابه پرسه ما دبیجه شورش فرانسی کیجان سلوگان هلدا شورش فرانسی کیجان سلوگان هلدا دبیجه آ هیز ب جنگ ج آزادی و کوی د دراک 30 ثانیه بتره فتحی گوت برسوی بده شورش فرانسی کیجان سلوگان هلدا قبل جان بشاش انا باش بهزر شورش فرانسی کیجان سلوگان هلدا وكيفي وازدي و کوی و آزادی برسوا تیا داوی برسوا فتحی دبیجه آزادی و کوی گلو راست یان شاش هر بشی راست بو برسوا تا فتحی جه پرسامر آکو درباری شورش فرانسی دیه او جی دبیجه شورش فرانسی سلوگان آزادی و کوی هلدا باشه نهاجی پرسامه یاد ریزیده پرسامه دبیجه زمانی حری زیده جیهان ده کوپیت آخافتن کیجان زمانه دبیجه آ انگلیزی ب روسی ج عربی د چینی فرحان دما تدس فکر پرسشتر دیاره باش
هەری زێدە لە جیهانê tê axaftin kîjan e? دەما تەبدایی بوو 3 2 عربي عەرەبی فەرهان دەبێژە زمانی هەری زێدە لە جیهانê de tê axaftin زمانی عەرەبیە ڕاست یان شاشە انجليزي تنابەرە کیژان و کیژانê ددلی برا ما انجليزي وعربي انگلیزی و عەرەبی de تەناز dikir çi bû diyala tejî fethî zimanê îngilîzî kan bersiva rast nas bikin ra bêser ekranê îngilîzî zimanê herî ku di cîhanê de tê axaftin baş e ew jî çû derwas bû niha jî pirsa din pirsa me dibêje rêjeya oksîjînê di hewayê de çi qeyse nisbetil oksîjîn di hewayê de çi qeyse A 41 jî sedî B 31 jî sedî C 51 jî sedî D 21 sedî fethî niha 30 sanî tere ye lê di destpêka bernameyê de me tîbînî da ti dest xwe hêdî hêdî nêzîkî zingil dike nabe kengî me çar vebjêr xwendin niha diyala tam ew dike bi bernameyê bi rê bazên wê و تو و مامۆستا فەرهان jî hinekî dîqet min baş e bersiva te çi ye 51 51 sedî bersiva fethî ye ne rast e na 31 البيجم سيكا 31 e kan bersiva rast nas bikin هم هر يك 21 e rêjeya oksîjînê ji xwe ew jî weke gaza duyemîn di oksîjînê de ku nisba wê ya herî bilind e 21 ji sedî ye fethî tevê carê qezenc nekir lê wek gomu got hêvî me ku jî wek diyala heta ku çar vebjêrka nebêjim û destê xwe li zingil nexin baş e baş suala me ya dirêzî de dibêje dibêjî sedema sereke ya rûdana erdhejê çi ye sedema sereke ya rûdana erdhejê çi ye tevgera bilakeya teknonîk yan jî volkan yan jî bahoz yan jî baran dema te dest pê kir Ferhan تفجرة tevgera bilakeya tektonîk طبقات الأرض bersiva dawî ye اه berko volkan jî hene û bahoz jî heye û baran jî heye sedema erdhejê اه A bersiva te ya dawî ye gelo bersiva hevkarê we yan jî hevalê we rast yan şaş e bersiva rast her bijî bersiva te rast bû sedema rodana ew jî o gotbêjin hereket safa tekwîniyeyê berko kesê ku nizanî jî bo ku zanî belgî kurdî piçkî giran be wergerayê niha jî pirsa dirêzê de pirsa me dibêje zanîngeha Oxfordê li ku ye Avustralya Kanada Amerika Britanya şansê te tune yan jî ew ji te bileztirin bileztirin dema te dest pê kir fethî zanîngeha Oxfordê ku ye بريطانيا Britanya bersiva dawî بريطانيا fethî dibêje bersiv Britanya rast yan şaş rast te beriya niha bi vê zanîngehê we bihîstiye we bihîstiye te jî bersiv zanî bû diyala ne rast e bersiva te rast e li Britanya ya ew jî zanîngeheke kevne كابنا rast niha jî pirsa me ya di rêzê de pirsa me dibêje kîjan welat xwedî rêjeya herî bilind a misilmanan e
عربستان سعودية با إيران جا أندونيسيا دا هند تما تدس فكر 6 ثانية بترى بجاء حري بلنت يا مسلمان لكيجان ولاتية عربستان السعودية. عربستان السعودية فرحان دي بيجي عربستان السعودية رجايا حري بلنت يا مسلمانايا راستي يان شاشي برصفاته شاش تعجل كر تبي تفكير هم تبقى عربستان من السعودية شاش وقت جوا يعني. نافي مسلمان تيجي قلت ما يكسر كم تقول السعودية يعني برصفا راست هون خوازن ناس بك برصفا راست أو جي أندونيسيا باش نها أجوك أجاهية كلمات الشيبو تمام. طب برس باش ناس كربو فرح تبقى نظام. يعني ما قول رجاء مسلمانة يعني كسي مسلمان اللي كشان ولاتي بيت الرجاء زيدي أو جي برسفا راس لأندونيسيا بو. بنرين برنامج شانوزان پیش بازن عزیز و دلال برنامه ما هدی بر داوید چه تنی چند پرسی ممانه و خلاک ما به داوید به شخوا متخص دیالوجی گلک برسوان بدن لشان سویتنا بکو تنی ماسه حاجز بکه هر دوشتر دسترن یعنی شان ستتنه شكو زانم عادي بعدين برا بحاجة كيف خوش دبا باشه ل اوجي برا تقييد بزاغونان بكن حتى كوز ببجير كار نخوينم ونجي لزنجل ندن باشه ايوه الثانيه مثلا ويكو حتى كو حرشر ببجير ناين خوندن دستي خول زنجل ناخه تجي كلا زخب كديالا برسفا ما يادري زيد دبيجا بو يرا كو عرض دنابرا هيفو روجيدا درباز دبا تجيرتي غوتن ترانسيت تا استرولوژیک روشگرتن آنکو کسوف مخالفتا گرستیر کان یانجی هیفگرتن خسوف باشه تا پرسما باش ناسکر دمات دست پیکر دیالا بویرا کو عرض نابرا هیف و روژیر در باز دبه چی جرته گوتن ترانسیت استرولوژیک روشگرتن خسوف مخالفتا گرستیر کان یانجی هیف گرتن خسوف يابا روش قرتن كسوف روش گرتن خسوف برسفت یا داوی يا داوي دیالات بیجای روش گرتن خسوف راست یان شاش مخابن هیف گرتن خسوف بیجاریجی تماسا حجز کر لتانی کاری برسفا راست بدا تش نابن پرسامه یا درزیده وانت خوازن برسفا راست ناس بکن بریکم در باسی پرساده ببن هيف قرطن أجبركو دمكو هيف درت كفيت تي قرطن پرسا راست جی اوه زاني هیف مروش گرتن خوانده. خسوف هيف مروش خوانده هیف تروش خواندن أري والله جوالو شاشفو تش نابد يلا پرسامه یاد رزیده دبیجه یکمین کسین کو بارود چه کرنه کی بون آ رومان با چینی جا هند دا امریکانا دما تدس بيك الفتحي رومانا رومانا کسی که من کو بارود شکرنج بکود شرع عثمانیان و رومانان ده جاكدات استعمال كرن تدبيج. دمجي هنا امريكا ما يقينم رومانا كسي كو يكمين بارود چه کرنه شكرنا تدبيجا رومانا قالوا عندما تدس في المايه تلسر برسي بشتراسته تناغو هرينه فتحي تدبيجا برسفا تار رومانا قالوا برسفا فتحي راست يان شاشه راست برسفا تا شاشه تفرده كش وزانه برسفا راست چیه؟ سين جيني چین برسفا راست ام ناس بکن در سر اکرانی او جی چینین کسی کو بارود یکمین جار آفراندنه یا جی چکرنه باشه
ویجاری جی برسوات شاش بو فتحی نها جی برنامه ما بر بداویف داره پیشبازیه که خورد شخوا دنابرا فرحان و فتحی دبری بدیچ دیانا شخوا ایتا هاوتن ما کار پیشبازیه بار بکش برگو پوان وان جیتا بهترن لیتنی نها پیشبازی دنابرا هر دو آدمایه لیتجی دکاره هنجی مشارکه بکو برسوین خوا بدن دو پرسی ممانه اونجوار آماده نه چه چه فتحی برنامه باش فری بدیچه باشه فرحان گورده باش لگورد یالا بلکی نباش دیچه لی اوجی دل کیف خوشه کو حوالی نباشه نو لی اسکل کی کیف خوشم گسته ولی برنامه بو باش. گلک آگاهی جمع چه بون باشه اوجی تشتکی گلکی باشه پرسامه یا درزیده دبیجه کی جان آمور دگونده جبو قشارتنا گنم دهات بکار آنین دستار آش میرکوت هاون دمات دست پیکر کی جان آمور دگونده جبو قشارتنا گنم شبو قشارتن نا گنم دهات بکار آنین قشارتن قشارتن دستار گنم. دهره نظام آش چهار جدیه. وبجیک پیشاتنه دستار آش میرکوت هاون ده بتر هی قشارتن ولا هوركرن نظام قشارتن ها قشارتن کی جان وبجیک میرکوت آش 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 باشه دبیجه آش برسوا راست جبو آمورا آجی خود دیره گفنده و جبو دستار جی قشارتنا دیره گنم است دبیجه نظام. آشی قالوا راست یان شاش جبوق دبك وبرس نظام شاش ما بس دم نما و تأكيد آش كده نوجنه برسف راست یان شاشه برسف شخوا شاش برسف شخوا راست شاشه يعني برسف راست ادبيجي مش بو قشارتن يعني ها آش بيجي آش هوردكه ودستار جي هوردك دستار جي وميركوت هوردك. نأوه هاون دمينه هاون هاون زانه دمينه. هاون چیه هاون یک کمروتی تشتاد دکوته او هاونه ويدمي برسف راست كي جانه برسف راست ميركوته چما دهات قشارتن يبركو جنم دكرن مير دمات كرن مير دفي بي قشارتن ميركوتو جرن وكفريكي دندري عردي ديه جرنه جاردي دهات هوركرن جرن بار نا برس دهات قشارتن دهات قشارتن ندهات هور كرن اره و دستا ایورات کن و یک جی کفره وک جيد بيجين جرن دبن عردي ديه وبيلاك جطب او ميركوت جطب تشكرن باشي او جنمايا جبو ميري بتايبه دهات بخران کوبانه دبین دان جبو دان تست دان باشه اما دستار دستار اگاهی بات هبو تاگو گنم هوردك آجي دوري اوجي دهوره وشخوا هاونجي هاوجي ليدة دي ليدته ويدمي ما برسفا راست ميركوت اوجي برسفا ده نراست بو نهاجي برسامه يا دريزيده دبيجه پیشنگ کرد شیخ سعید کال کنگی هات اگرتن باش 15 نیسان 1925 14 نیسان 1924 23 آذار 1925 28 حزیران 1925 فرحان تماتا دست پیکر پیشنگ کرد شیخ سعید کال کنگی هات اگرتن يا 15 نیسان 1925 يا 15 4 برسفا داوی شاشة تمام ف 28 حزيران نابر هردو قاعدة تمامه برسفا داوی برسوا داوي کی جان 15 15 نیسان 1925 دبیجه برسفا مه 15 نیسان 1925 اگرو راست یان شاش برسفا ده راسته نهاجی ام مجبورن پرسکدن زیده بکن دا کومزانی بین کای کیجوه بسر بکوه برنامه شانوزان به سپانسریا کامپانیا آرویون جبو خدمتین گشتی و پیشکتنا هرمی دی آماده کرن.
بینرین برنامه شانوزان داکو اف پیشبازی دنابرا فرحان و فتحی ده بداوی و ما پرسک دن آماده کریه شخوا لگوری کو هفکارن مرگوتن پوانین وان وکهون جبو کو پیشبازک بسر بکوه دبا کو پوانین یکی جه یکی زدتر به و نمادنش پرسا داویره باشه پرسا ما دبیجه ناوی راست یه هلبستوان جگرخوین چیه؟ آ احمد شوقی ب نالی ج شیخ موس حسن علی د عبدالله گوران سی ثانی بتريا كنت برسفا راست بدا لفتحيجي بيشبازية كباش برسفن جوان دانا هربت تجي لبرسفا داوي جبوت تايا نافي راستي يجي خوين شيخ موس حسن علي شيخ موس حسن علي جواب جواب باوري از دما كنت دبستاني ده جبو من وك ازمونا كي من درباز بي حاضر كنك جردويا من سر جيان جگر خوين تاني بسان فرحان دبيجا برسفا راست شيخ موس حسن علي قالوا برسفا راست يان شاشة شخو برسفاوي راست هل بيجي فرحان قالك سباس جبو تاو وجبو ديالا وجبو فتحيجي انسان كي زيرك براستي ديالا جي تاني دستي وين نبلزه كو كاريبو بيشبازي بر بكرا از پشتراسم كو اگاهين گلك خردجي بعد يلا هنا وبرانيا برسيفين كو ودانجي ديالا جي دكاريبو بدا لتني ونجي بلستربون ام سباسيا واتكن كو ونحرسيبون بيشبازي خلقا ما يا في حفتيه كام ناس بكن كو كي پوانن وی بهترین شخوا ام جارك دن بين سر اكران جوال ديار بكن بحركه و چند پوان بدست خستيه پوانن فتحي حزار و حيست پوانن كو پیش بركه که گرم بدنا براوي فرحان ده بريو دچو يه ديالا شسدن اي فرحان جي 10000 پوان بدست خستيه او جي برسوا داوي كو دنا برا هر دوان دبو از پشتراس مكو تجزاني بو برسوا راست چيه لوي جاري او شتر بلاستر بو شانس بير ليست او بو پیش بازی وی هفتیه بمرا کرم بک فرحان ام سپاسیاتت کن کو تجهری ما کوچراتا حتی بجاری قامش تو تبو میوانه برنامه ما یا شان و زان کو تجی خلاطا وی هفتیه بدست خست افجی کرتا برنامه یه تی سردانا ترزین خانه بک و تی جلو برگه کی کردی لگوری بش نخوا تفصیل بک سپاسیاتت کن کرم بک بینرین ما امجی به وی آوای خاطر جی پیشبازین خو بخوازن نرین آواجی بگیریم بکا برنامه به چرنگی بره و دچو خاطر خوش و بخوازن فرحان نمش بعد دست پی بکن يعني براستي برنامج نوها رانجك نوها ام يدير سر قناه التلفزيون دبينن يعني دما كون من جارة كمين برنامج كمين مديت هات وشاندن ملك ودار كر يعني وك حستك مرشي بكوز تبلي في برنامج بكم وك زانياري كو هم بدم هم جي زانياري كو از نزانم از ور بگرم و براستي جبو خواندكارا گلك برنامج بيوستا باشش بكو پر زانياري تدهنا جانا مو دم ورا در باز دبن د ملي خواندنه در باز دبن من اوي ده مو بكاري وي اوي پیش بخ ساعتها خوش ام پیروز دکن شخواد خلاطا برنامه کوت پیشبازی یکمین درکت سپاس بو هاتوناتش دیالا دست بکس پیروز باهی اولی خود کم وسکه خوشم گله کی گستو لی و برنامه بوم راستم گله کی تخصص برنامه که بی اوایل باجار من قامش لو چبه و چلو مدیت از یکسر اشوف هاتم جبو تفلی ببم باشه ساعتها خوش و سپاس جبو و در ساعتها تجي خوش درفتن هنا دو دريج مرهنه كو ددمن بيش ديجي تكارب به پیش باز کدن لي گركت دستي خب لستر بكات يلا از خب دربن باشه فتحي خورت جوان شكانيا كردان شو كوبان رنگين بو ميواني ما پیش بازي قرب دنا برا تو فرحان دبو لي شانس بير ليست تشد بيجي بو برنامج ما وخذ راز بجيرا براستي مستاهله شو محرسه مستاهله اما بلزبنا جرستيا مثلا جا سپاسیات کم از براستی کمین جاره کو اف برنامه رجعه کردستان تدانین جو لا كيف خاشيا كندري ما تشد به بتايبت زاروك جوان رجعه كردستان هرتم مستاهلی هر خیرین و هر گوهرتنک جواک وانده و برنامه رجعه گوهرتنک دشیانه باید چی کرد براستی گرک سپاس جبوه جبو گوتنین و جبو پسندین و
امی هر دم ان شاء الله لگور دلی و گوری جوا کبن سپاس دکم بله بینرین برنامه شانوزان ام جی بی وی آوای گشتن داویا برنامه خوا هر کس که کلمه تماشا دکه دکاره ببه پیشبازک جی پیشبازین برنامه شانوزان و او جی دکاره بجداری برنامه مببه برنامه مجیش خوا به آلیکاریا کامپانیا انجی کمپانیا آرویون که کار و خبات خدمت دوری دکته آماده کردن امجی سپاسیاوا دکن و سپاسیا تماشاوان و پیشبازان دکه حتی هفته کدن و ببینید نوا خیر و خوشیته